Butho ngibuka mureithire wa Meru TV bora nkwiregera ati ntuwe yaku nethiritwo yagirite kura kunthe withiritwo tindite bwega gitio kine nibitigana kuwatwa ni kiremetha yetu ya ntheto niyo kawethera bambitagane famina zo Kimathi na chietu tugachiamberia kagitania ka gatwamberia chietu na ntuo ya mundera yethiritwo iri ntuo ya ukongwera nyamuchi ya mitu nthiguru yonthe na araende kiathoge kithiritwo kiruthiga kinya kaunti ya Meru na ara kithiritwo kireta muntongoria kathumba chia nyamuino chia mitu na mononkuro kimbito nene mungi ukinambere kwa ukiurugutigera ati bakwinambere kwa bakimenyera nyamuchi ya mitu mwandiki wetu wa ntheto mwende wa laibuni no gutwamberia na riboti ino. Nayo ntuku eruare tariki 3 mweri wa 3 ni ntuku enene yo kungwira nyumo cia ndithia kana na Gichomba World Wildlife Day ara kaunti ne Meru mambura ya bwithikite Gembe Central cukuru ya makutano ya tongoretwe ni County Commissioner Jacob Ouma na tongoria bangi barwangiruro nyumo cia kithaka. Na leo tumekongamana na kujumuika na viongozi wa tabaka mbalimbali ikiwemo waandalizi wetu KWS na Born Free Foundation, viongozi wa kisiasa, wakuu wa usalama, viongozi wanaotoka katika jamii mbalimbali ili kusherehekea ama kujumuika pamoja katika kuadhimisha siku ambayo ilitengwa rasmi na Umoja wa Mataifa wa kutafakari masuala ya wanyamapori, World Wildlife Day. Kuluki bayuketia kanya ka kumenyethia mwingi tumike kumenyera na kurianira boya na nyumo cia kithaka untubo amukiri na kuwirwa kona nene akariba kuntuku. Mtu anaenda sema kwa serikali ili tutuze wanyama. Maana hii makutano ingejenga hii nyumba hizi rasa. Angalia zetu za mabati. Bati ukiangalia amban insese imetujengea hii madrasa na unaona ya kwamba tunaendelea wapendwa. And I want to thank the community here. Mmeweza kutangamana na hawa wanyama na mbuga hii kwa miaka mingi sana. Something that's very, very commendable. And I think you should be applauding for yourself for that. Kwa nia ya kwamba tunahitaji kutangamana na wanyama, yafaa tukumbuke kwamba wale ndege ambao unasikia wakiimba, wale wanyama ambao unatengamana nao kila siku, they are not our enemies. Hao ni majirani zetu, and we need to coexist peacefully with them. Something that has happened here over so many years. Our collective commitment to wildlife conservation and the promotion of human wildlife coexistence. Nahimizo kwa wananchi kwa jumla na washikadau wote kuweza kuchanga bia ama kutembea bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba tuna wachunga wanyama pori. We are investing in people and planet. Tumeweza kuhifadhi wanyama pori, wako na manufaa yake na wako na changamoto zake. Katika zile changamoto ndio tunaweza kukumbushana vile tunaweza kuishi vyema wakati tunapokuwa majirani na wanyama pori. Lazima tuweke mbinu kipaumbele, lazima tukae kama washikadau. Wananchi tukae pia na wahifadhi na vile vitengo vingine vyote ndio tuweze kuweka ile mbinu bora ya kuweza kuishi na wanyama pori. Bonge na buibarite tembe twakire mwinge barake kuingila roe na urene kenda yokinyela nyomo imwithone yoacio araki utate na bosi atura mwithone no bathange kia maturene. Tusije tukaanza kufunga mito ama kuweka pipes kwenye mito yetu, tuanze kutumia maji kunyunyizia mashamba yetu pasipo kujali wale ambao wanatumia maji huku sehemu ya chini, kwa sababu tunapofunga mito kule juu wanyama wetu wanakosa maji kule porini, na ndipo tunaanza kupata wanyama wanatoka kule porini wanakuja kwa mashamba, wanaharibu mmea yetu, hata wanatuumiza sisi wenyewe. Na yetu ni kusihi wananchi tuweze kushirikiana. Kuna wale ambao wameka mabomba makubwa ambao ukiangalia kulingana na sheria za maji hayafai. Tumeitana, tutaita kikao tuweze kuhimizana ile mbinu inafaa na ile mikakati inafaa na yale mabomba ambayo yanafaa kuwekwa, ndiposa pia wale washikadau ambao wako mle chini ambao ni wahifadhi waweze kupata pia yale maji pasipo
wanyamapori watatoka nje na ndio yale maafa yanaanza kuwa. Kiripotera Meru TV kuma makutano egembe mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibwega Mwende wa Laiboni nuntobo wa riboti enu na njira enkinyanire kuno kairi muthenya woyowe munde Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi Nadhiri nambere kwegwa kirutha gikaro na IMF eno ni kana baba ni barabathia nambere kwa bakirithia mantu makonenie na mbesha na kinya gutigira ati bakwi nambere kwa bakirigurate mantu mama mbesha agao ndeni ya nthiguru yonde na arendi bethe tu bakinambere kwa bakiragire mantu kathumba tu na muno bura mantu mama kona mbesha mabati kwa nambere kwa makirithagiru kinya na arungu tereche makaunti na bainambere kwa bena rwale rwinyu rukoni na yontu kimwandiki wetu wa Ntheto Dennis Mutuma nwewe na riboti ino. Waziri munene aja nthigurune Musalia Mudavadi muthenya jana harua na thirirwa na mucemanio na Rebecca Spackman kuma International Monetary Fund uria withagira wari munini wa murungamiri wayo. Ni mucemanio jwambiririe mathaene jarukiri na mworoto juri gutagera mantu zegie tumiri bombesha ni thirikari ya nthiguru ya Kenya. And it's really designed to help you provide a holistic approach to addressing governance, weaknesses and corruption vulnerabilities that you may have in your state functions. And then our focus is on macroeconomic critical areas. So it's not all of government, it's the macroeconomic critical areas that we'll be focusing on. So we'll be analyzing and we'll be recommending actions for addressing these corruption vulnerabilities and other governance issues that we may see that would impact your macroeconomic stability. And so we'll also be examining the severity of corruption vulnerabilities across 6 core state functions. And let me give you those core functions. So you have fiscal governance, and this is a huge one because this has several parts. You have expenditure policy, you have public financial management, tax policy, and revenue administration, which is both tax and customs. Then we'll be looking at the central bank governance and operations, the fiscal sector oversight, market regulation, rule of law, and anti-money laundering and countering the financing of terrorism. They all go together. But the parameters will be defined by Kenya's specific situation. So not every governance mission is the same because it depends on how your government is set up and also the areas that we see that we'll start looking at and at how it will be designed over not just the scoping mission but over the time of the entire governance diagnostic. Mucemane juju jamweza manto jaraja kwariritwe ni amwana utumiri botho kubwa mbesha na nkurukinku kumureche direto chikiendelea ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya kiro utumiri bwa mbesha cia thirikari. Akiaria Musalia Mudavadi na direto akira gikundi giki kia IMF gutigira niba kwarandiria na atongere ba thirikari cia county atongere barabara ndene ya bunge na nkurukirwa ngiro gambithani ni kenda gutegera manto za utumiri bwa mbesha. Important. I think the other people you may want to talk to is the Council of Governors. This is for the devolved units because we are a devolved system, and the issue of the governors and how county governments are run and managed, that will be a function constitutionally that you would need to have a conversation with the governors and not necessarily the national government. In some extent, yes, but I think it would be a big omission if we came up with recommendations or suggestions and we did not get the input of the county governments, because then they'll say we are imposing issues on them. So I don't know whether you had factored that into your scoping. I think it would also be good for us to hear from you where you would see this going. And
perhaps if it will have implications on our conversations on a new program, so that everybody is aligned so that we do something, but also it's good for people to know what is the end game. What do we want to achieve? The objective of this, and which we agree, is to have a second set of eyes that looks at how, as a country, we've been operating, whether it is the revenue governance framework, expenditures, including debt management and other PFM areas. And it is timely, sir, because as you are aware, we are beginning actually this week, towards the end of the week, there will be another mission to take stock of the current program. Kiri pamwe batongere barabo kari mushamane jojo ni amwana mtu izekeneta Albert Mwenda uria niwe mwerekere munene inde kiri rwangiro ige mantoje gikikina ana mono ire izekeneta Fiscal and Economic Affairs na ungi izekeneta Selim Kahir uria ni murungamiri wa IMF aja ndigurune ya Kenya. Nkiripotera Meru TV, Mbita Dennis, Mutuma Muthomi. Na tukithi na mbere na ndero chietu no arira na batongoria ba dini bethiritwo bakina mbere kwigua bakiromba kanisa utigira ati ni kuthi na mbere kwigua kana bethiritwo bakina mbere kwa bakiromba thirikari kuina mbere kwigua ikingia mawirane maraya thie na mbere kwigua kiga muno kagitakara barombaga kura na muno kurugutigira ati bakwiga athiri na mndu arira bakwina mbere kwa bakiaragia indo areche kuwatithania a Kenya. Jeff wagituma no tubangirite ripoti ino. Sasa mambo ya siasa ni mengine, kila mtu akunajua ako na biashara yake. Na kama wanasiasa ni biashara, kama biashara ni ya wanasiasa, wakifanya biashara yao ya siasa ni sawa tu waendelee, lakini ubaya ni siasa ambazo zinagawanya watu. Wapige biashara, wapige siasa ambazo zinaendeleza, zinaunganisha watu, na sio siasa za matusi. Sio siasa ambazo zinaleta utengano katikati ya watu ama kukoseana heshima, kwa sababu hata viongozi wetu wakizungumza, vijana wetu wanaona, watoto wetu wanasikiza. Siku hizi tuko katika televisheni, tuko TikTok, tuko katika Facebook, tuko live kila mahali. Sasa yale maneno mengine yanatamkwa na ya wanasiasa wetu na hata viongozi wengine, ni vizuri wazungumze maneno ambayo yanakuza na kurudisha watu pamoja. Pia tuchungulie na tuweze sasa kuzingatia mambo ya maendeleo. Wakenya hawataki kusikia sasa kampeni za kisasa. Mimi nataka kuwa hiki, nataka kuwa kile kingine. Wanataka sasa kujiuliza, nitatoa wapi mkate wangu wa kila siku? Sasa tumekuwa na kiangazi katika taifa. Watu walitarajia kwamba watapata mahindi, watapata vyakula. Sasa watu wanauliza tutapata wapi? Sasa siasa za kuleta migawanyiko kati yetu hazisaidii hata kidogo. Tuangalie shida za mwananchi, shida za yule mdogo, shida za vijana, shida za wakongwe wetu, shida za walio katika mahospitali wamelala, ili tuweze kuona siasa zetu ni siasa ambazo zina utu, zinainua ubinadamu katikati ya watu wote mahali ambapo tulipo, hasa kwa viongozi wetu. Iboegano ntobwa ripoti ino na tukithi na mbere na ndero chietu no arira no seneta wa kaunti ya Meru Mheshimiwa Kadhuri Murungi no ethiritwo akina mbere kuwa king'ang'ana utigira ati na kuthomithia ana bara batawe bombera na arankuruki seneta uyu ethiritwo akina mbere kwigua agitigagira ati na gutetheria na kuma guntu mwanya ripoti ino tubangiritwo ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Nikiathone gikinene kia inua masomo aria Kadhuri Murungi ombete kwithirwa ari na aritu aba baingi muno baria omba kwithirwa agisponsor. For you to achieve what you want for us, may he keep you, may he make you, may he fulfill the desires of your heart. Thank you so much. You stood with us even if you did not have any hope. You still came through for us. Thank you so much. Bwana nasema good morning mnaitikia. Nini? Amko huku. Is that morning? Is when? Hata siku ni nzuri. Kuna kitu nimeona.
Jiona viatu zangu zikiwa za rent. Ziko na hata rent. Ni nini? Kwa hivyo nashukuru wazazi wangu na Kadhuri Muronge mwenye alinileta hii shule, na Mungu ambariki. Hii haifai kuondoa kwa nguvu. Hii ni siri. Sidia. Niaje mtu anaweza peleka watoto wanafika 100 learners shule na anawalipia. And my fellow students, good afternoon. I'd like to take this opportunity. Na au kathoneke u Kadhuri Murungi na choketie romba ria baba ingi baria bombete kwithirwo bakimuria etikiria kurunga magite kia governor. Wengi hapo wameniomba ya kwamba sababu ya ile shinda iko Meru ya governance, wananchi wengi wamekuwa kiniomba, na pia hapa wale wote wamezungumza kiniomba muwe kusaidia Meru katika uchaguzi ule unakuja katika kiti ya governor. Na vile nimesikia kuna hiyo na hiyo shinda na kilio iko, ndio nimesema nimekubali huo mwito wa wananchi, sababu wananchi wanaongea kulingana na sauti ya Mungu. Hawa wamwekero hiyo sauti na Mungu, na nimekubali hiyo sauti, sababu lazima tusaidie nchi yetu, lazima tusaidie kaunti yetu, na tuone vile inaenda vizuri. Na jau ni jonda kia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndedene ya Northimenti Meru TV. Bwega tukirekana riboti ino tuthinara kairintire cha Southimenti nara indi kiroto gia Senator Kadhuri Murungi otwika governor kionekanite kinambere kwigua kimenagirwa ni akariba guntu kwabo tabura mbuga mandiko matheri maugire mauga kiroria gitire nkuma kwago akariba guntu kubethetwo bakinambere kwa bakimeneria Kadhuri wakiuga kinyatha ida ari mujumbe na kinyatha ino gutio ntubethere tubakiona kwogu batithi nambere kwa bakimuwata mbaru. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff nuwe nacio. Ije ni migambo ya Kadhuri Murungi kiumia kithiru akiuga we akarura giti kia ugavana kiri kithurano twitite ja kaunti ya Meru. Ngwitekeria kubotethia Meru eji ndwire tagete kia gavana wa Meru 2027. Meario bamwe ba yuthi kuma Southimenti boneni kurega kumigwata mbaru na nande ni bakuria Kadhuri Murungi gutonyana na atongeria bangi ba kaunti kurwa na mpanga yo tongeria bakawira Mwangaza. Eromba riu ria kuria kwenda gite kiu ire thongi muno na ne romba tomba nya kugwata njara, but for now let us focus twenge wathani botho kubume gitene ongiajukie gitege kenda mumeru omba go benefit for 2 years. Miaka ere ake mumeru onenya njira inkai, miaka ere ake mumeru ombenya gwakirwa isindi ije chia kinara Kiambu na Murang'a, miaka ere ake mumeru onenda wasibitari tondande, miaka ere ake ne otugukuromba share of that dream mwanka 2027. Na ndetha ikira Senator Meru abatere kwithaki amplifaga muno, abatere kwithaki tegaira muno na atiri Mumeru ri kweli oringa kura 2022 to 2027 for the next 5 years. Amo Meru atwika aringire kura lakini otengo gyagaitirwa atiri mtathuri wa nyongo ijiri imoge garungura nambe aruge nyongo imwe ira thuriri tha Senator ko oversight nini project cha county. Nkurukini bakuromba kwewa maendeleo ni atongeria baraba kalirite ite gukagita gaka na kinya nkuruki kwira atongeria Meru teka bobe machini cha kulinga kura kim. Ito Meru ito ruke metho tutegere mantuza watweka ngo geti kulinga kura twira kwa 2027 kinya ngabugetira ini ngabugetira 2027 to aringa ongeze uge 2032 nani ni kwenda jokia governor ngabugetira ito etie kira kiyo thai ito getiro thai 2022 2027 kinya anto baitete Meru batega bone no gufa thai to tigete thare siasa thai thare gwitirwa ngugi ngi ne bakuga bo bateumba kulingira Kadhuri Murungi kura no ndukinyari mujumbe gutewiti na mbere bunene aretaja gicikombunge giki nakare gitine kiuga Senator na tigana kia governor
kiangava na ntikuona jaka kona no ngakethera akienda kuritaya kana kwana bono tekio bona ke Kadhuri kuma 2013 ra MP for 10 years ato Kadhuri for senator for 5 years ono tekio bona kabau kandiki kena development kandiki kare team to gutwa Kadhuri Murungi bono tinjire nye mwereto yandiki Kadhuri Murungi bono institution mwereto ikira kwa ikatase of Kadhuri Murungi ambero wa support ni ara ni gichunti kya muntu umwe kiri antu bonde baritie na kamera ya Meru TV bonekene kugwata mbaru kiroto gya Kadhuri Murungi Kadhuri mwana otirumanaga imo mtu we matuna thikaeri ora kariba kwenda na bamwira nethere na kanya ko thikeria na gucokia ati choka ya mwana kamba kuthithia consultation kiambere nyino ndonera na kwenda unit ndene Meru no aretere kinya migambo yo kwenda Meru Unite na itukuona manto yo jakarikite mutongeria uju ninko muona akibwira mono ntunya nukona na ateterere nyamira na ki seneti na kurukitie Miswanda Kadhumba kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Bwega no ntobwa riboti inu na njira enkenyanere kuna tukirakana riboti inu endega turaithe konge nara biashara na thoko ne mikindo ribethere tubakinambara kwa bagio kageria tuyo twao wakiuga ati thoko ino ya mikindo ni ethiritwe kiara rukona kinyaba kimakano ntu wa mirimo ra yomba ko inambara kwekeba wata kumana rukororo na inde bakinenkera kawira antuo kumenya kengwa thinambara kwegwa akitheragia thoko ino na kegwa tugu bakainambara kwegwa bakegomaga mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa The Ranger nawe na riboti ino biashara thokone mikindo riba chumirite na kwitha kimenere rukoro ruingiro ru thokone ba kimenere bonene ngavana konte Meru Faith Kaira Mwangaza ngiraba kuwa na thirite akiulano nubukuma kumba kwithira kithuru ni nye kuritwetene ola ethirite na ndiba kimwamukana kumba kwithira kikatha na kumba kwithira kirita rukoro ru ethirite rukitweka kinyamara kiribo atire weka wira Mwangaza ekoshe tha mikindori no tu mikindori ni banki nene mikindori reko twikira taweroci mbere yo twimbire euro ambao twimbire euro boega utwingire mbura alafu twikira kabroci nthi na ndrenchi nacio urute kenda ciumba kuikia rwi na amore ne boega kintu kingi mutole urapo ko yarukire ara urenda wichie thia kawira Mwangaza kiorone rumite lakini tekiorone rumite mwana boa karibe bethirite bakimenere bonene thirikare Kaira Mwangaza ni kiraba kuwa ne thirite bakaile na bakirite kioro thokone ora bawite kioro kini rangi akikumbite wako nuntu kiombere kwithira gigako thirikare ne mbere ya Peter Gatiro munya bambethe ndirikirwa kiareke TV na radio ne akiwa kabaka rangi no bubithete mikindori ibubuongo irangi bakite kioro ki nuntu kioro ki aki Mr. Peter Munya wa the former governor na itokwira kawira nareka tucethera nareka turetera mama ndibuti thano kaburo yo ngo atwa milioni 15 na katukinyanga mumi ndene mikindori so vile serikali yakawera imba na tutonda manto yawe kumana na bona ndia biashara baiberite Kaira Mwangaza bo mwachume bilombe kwithira kuthire thoko kethira tu bethirite bawite bakethira bakibwithe mandamano atara koneka kuntu kuringi kiripotera Meru TV kumatia ni Peter Adams Muturia wa The Ranger Bwega na bwakari na ara kaunti ya Tharaka Nithi betherete bagitambitwa gutigira ati iba kwegwa bakiwatana muno atongoria na bakirombwa kuthina mbere kwegwa bakirikithagia urumu na ngwataniro kengo gutigira ati mwingi guntuku okuthina mbere kwegwa karabwe na kinya maendeleo kengo makaina mbere kwegwa makionekanaga maturani mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nawe na riboti ino Urai waziri wa ruti wera ba mwingi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi naitete tongoria wa mwana kari gutigiri bakuwatanira mawikanira inya gutigira kaunti ino ni kuthi na mbere meani tumenana meani tu ya kumenana nuntu ba siasa kiragita kana Raila areta wa Morogi the other day mtu ana mpango mkora yeye ni Morogi which doctor utirie to kiragita mweye utirie to Raila tanengere to munde Raila ara okarambe guruba na Ruto president utikinyo wana ni utikinyo nada kwenda kuga
2027 the other day tuga 2022 yeye muthomi joke akathi yeye angasuzani ationa ngana MCA uteke kona imuthinu marep. Sasa 2027 miani tumenana nundu ni yite na igakuruka na maguna ama no amara mekara no amo maguna no amara ini kethaka giuchenchia nara muthenya rikithite keresetho ja mwaka wa 2027 akarwira gite gia useneta ndeto ira baingi bakaria ga kaunti ya Tharaka Nithi barari na chamiro ende muthenya aramura guchitumura wananiungu appointo mono mutheni kunominato ntuwi mbingi sana nini wananinkurire anga akurankare hata kababaruga mabakarata kabakuya bas tiangu atendoni kidono untu murei kwa batia thanaga tutinde kange kamwanka abaga bikinya mwanko yungi bate kwa nkubani bwa uka lakini wanaendi umoka thikangirio kuna teria kwambie kwa ngo muruke huko pole pole na mtu hakuna mtu atatisha mimi tasimama 2027 lazima niko kwa ballot wapende wasipende ai ndo tuletea rume wera mono bwana tuletea rume wera mono bai mono wanani wende wanawiba yende waniba ntedi ndio unaniungo kuruta kutweka servant for many years lakini when that time comes tugatara mawega matu tede tiantu na batu kwenda utedia aga kirikithia batayana barabarikite cukuru kwibungana rwangi rweni we sieno antu bakuthura imunthi nuntu twina deputy president ana betu bakathungira ara kwa absorbwara kuthungirwo kiri Kenya Police Service kana National Police Service na kuthungirwo kwa jeshi igintu rahisi muno ana abe batie kuona mantu tama motheri ka encourage na beno opportunity mote no chia ni waesiaya bakathiba karudata bakathungira butie bwake rukariata magetiga munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna ibwega nonto bwa riboti eno na njira enkinyanire kwentu mabaire kumarante chia mukoni bakinyithitwe koti ni mbere ya mugambithania duko charo na arantere ya chuka nonto bwa kuina mbere kwa bakithitangwa kurathukira mutumiki wa mwathani nonto bwa mbesha lecha thina mbere kuikireta thina ndene kanisa eno na riboti eno tubangiritwe ni mwandiki wetu wa ndeto muri mwamba wa muna ikinyega mbaringi direthirite koti ni eno akaina mbere kwa gitutaragirie chionde ino muthenya wa imunthi antu arume bairi bara James Karubia na Charles Kiura kuma ntere cha mukuni ibakinyithitwe koti ya chuka na thitango ya gutura Reverend Justus Kirimi wa kanisa ya Kiambere Baptisti tariki 8 Disemba mwaka wa 2024 kienini gya kanisa eno nontu bwa mbesa cha kanisa. Churches you find people on Sunday on Saturday they are fighting over money. Jesus said if you find a very bad person who takes your jacket, you remove the shirt and give it to him. If he slaps you here, you say slap here too. And I told him. Ara igamba riri ndiri kwirigirwa kugwetwa kairi tariki 15 mweri wa 5 mwaka uyu. Pastor, hicho pandili hilo. Why you want to take us to heaven? Koti ni wenu antu arume bangi bathatu amwe na mwekuru umwe ibathomeretwo thitango ya kugwatwa na miguongo yiri ya njogu tariki 27 mweri wa 2 mwaka uyu thaa 3 cia utugu tiri-ini imwe mujini wa Chuka kinyume na watho. Kufanya biashara ni kufanya biashara na sehemu za wanyama, sehemu za wanyama ambao wamehatarishwa. Sasa wako hatarini, ndovu wako hatarini, kuna wanyama wako hatarini wanapotea, so wamechungwa kisheria. Sasa mlipatikana na hizo ndovu na pembe za ndovu, pembe mbili za kilo 23.66 zikiwa kwa gari namba KBB 709S Sienta bila permit. Hiyo ni shtaka la pili. Araba na baba Iroi Fondi Mugendi, Frederick Ndeke, Daniel Murithi na Susan Kanini barabonze bareganite na thitango ino. Ni kweli Roy Ford ni kweli? Frederick, Daniel, Susan,
Hapana. Igamba rĩago rĩkĩrĩgĩrwo kũgwetwo kairĩ tarĩki 17 mweri ũyũ mwaka wa 2025 ara magistrate Nduku Ocharo abarekirie na mbundi ya milioni 5 kwa kila muntu kana gintu kya mugana na mbecha ino. Kesi itatajwa koti hii tarehe 17 mwezi huu ndio mpatiwe stakabadhi za kesi charge sheet and so on and so forth. Okay? Bond kwa sasa kila mtu atalipa, sio kulipa, limewaachilia na pondi ya milioni 5 kila mtu. Wewe milioni 5, milioni 5, milioni 5 na wewe milioni 5. Na mtu mmoja wa kuwasimamia. Unapata mtu wa kusimamia tu. Sio milioni unaweka 5. Title deed. Keripotera Meru TV ndeko tiachuka mbeta murimi wa Mbogo. Ibwega nabo achethi na kinyama shabiki wa mubira wa maguru kumana ante chantu betwe kiongo bethiritwe bena ikeno kinene nyuma ya kuona mukabwa bethiritwe kinabere kwa kibatethagiria kiri ligi chiago ribotire tubanganiritwe ni mukiri wa Nkunja. Rato gara fainu yetu ya tournament ya Kiongo Ward tukiwandi thagasi yetu sio bila twabererete ngwete mwetu kumba kuthira andi na manda ikoirwa kinya batu tukumba kuirwa enkona ngero county government ne batu consider mno manto a youth ya manto tournament wereke kwa ya wana youth mebira ke na uniform imbeza sio sio wa wetero na chunu no ndone kuona ne ile bru county na manto sport kenyuma mno MCS bonde ne tumene bare Christopher Kalulu ni mwanjiriria wa misetho ya Mauru Nteresi Antobetwe Kiongo nororete tournament ya timu mwanya kuma Antobetwe ara timu ya Kiromwathi na Antobetwe Kiongo bombete kwethira besetha na baiwatire kombekira Kalulu ambete kuditira timu ye ende asethi muthira ba amwe na mashabiki ni bomirite na kuwa ntubone boya nonto kuma misetho ekweya ayuthi baba ingine bombete kwethira bakireka bitonya thikire manto ya tebui bakiwa ntubo Kalulu onete ni boya na nibo batethete yana itoweretwe na tuteta Antonia mainge kinyanda kaisieto ira sireta miandaratine nituliete thai mwanka cia tukuya au bakethabe na tuko spend time uiboboya no ntubo kombe ke mwesimu Kalulu alitete no nto mwesimu Kalulu kume kurete kombe ke ituonete mabandiliko ya mainge muno nturene sieto ana baba inge barabari ntetone imbe itwerete kwari abo ya winde samani omweriene na tukone iba kuirwa mubira zetho ni utethia no ntukina na betura betherwa bare ya indo bare utheri iba kuona Kalulu na utoma bakethirwa bate ya indo na kina maofu yara yararia ko ne yathiri kina bangirira nyowa kinoro nyowa bangitega baba ingitega banyo ikwenda imuntu kwaje ngwe kwethia na kina bito magina baba inge baiya muntu kaje ngwe kwethia oreu bakiore kinya MCA na bati kwethira kireta tournament yi kenda kwethia ni totetherinda kaimbethe ende tekoria ndwene Oitwe barabaretene bakaiwati Kalulu na araritere kombe ibe yake oroyo na kinyabo twacethera mubira yo na kinyabo twasetha na tuendelee buboya kenda tumba kuritana beto na arabari mantoni amai kuwa ntekwenda MCA baraba iko baiwatilile kawira ligi ni kuendelea Athuru Ward na mwesimiwa Kabira na Kabira huu kangwa aja kitha kaende kaike kawira wenka no ntwa bange baikailile kawira endiwe mwangi yokora yiwatilila ciai mbura igure iwata ciai ngeri abange barite ni bamamite muno nonto guthwa kwina tournament yai guthwa kwina mbeca cia guthwa anto beche misetho lakini utebo batotetha cia nacio kaba kaira cio ndone bio kwenda setha muno youth ni nyingi kwenda setha muno ko lakini nukolelio kona watu antu batengo ene ito kuria umegenda at least obazedia na bombo setha kidogo so karomba antu beto laiba to kuthura atongoria ibombe kuolelia no omba kwa mutongoria orombo tongoria the kana rombo tongoria dene ward no tokenda kwa nyango nyingi dene ward ni kwami MCO tengo icho bene sio Kiripotera Meru TV kuma Antobetwe Kiongo egembe na mbeta mukiri onkonja Kunja nuntu bwa riboti ino na njira enkenyanere kuna riboti ino ya mukiri wa Nkunja
ega tukunjira maratu kubangirite ogorobwe mundi nkatho cie mwanya tu nutwa kwinambere kuraitha TV ya kwira wendete ya Meru TV kagudire ni bambitira ni Famina Kimathi itina bungi tutigo kuendera kagita kega.